Na iya to Israel engkap pada tu 30 tahun tanah monro ku Mesir. Genena na pada tu 30 tahun, ia matorowan nie medek mana ni umat na puange pole ku tanah Mesir. Maka dani Nabi Musa ku to Israel ngarangi asoe na sabak ia asoe naolay akosan na puange ya malopoe na pasuko pole ku Mesir on romu ipuata. Aja mo ande roti yang kai papasawena. Waktu na ipalalo ni Joka to Israel ku pirau, dene palalo ku kampon atau Filistinge ku puang Allah Ta'ala. Namun ia rola lenge po malempu. Nasabak maka de puang Allah Ta'ala, jakamai masa sekali matu to Israel na rekomolowi se dia musureng, gangkan na lesu pemeng ku Mesir. Jadi paleko-leko iku puang Allah Ta'ala ku pada kesie, ia neritula le Joka ku tasik celae. Na ia to Israel marombong apa day tentara watuna na salai Mesir. Na iya puange engkai hadere kiolona to Israel rilalan na tiang lunge kosoy. Na pitangi laleng si bawari lalan na tiang ngapie kuweniwi. Na cakari wilalan na gangkan na pada naulay malaleng ngeso iare gawenni. Na inapa bicara ni puange ku Nabi Musa makada. Kudan ni to Israel kuamengi pada lesui pe memake kiolona pihahiro. Kupalawangan na Migdol si bawa tasie kiolona Baal Sepong. Na inapa makane matu piraung tete ni pusat to Israel ku kamponge macene mi bawa ku pada kesie. Watuna na yung kalinga piraw makadalari wi bangsero nasasa ni alena si bawa pak jamana mapesangi Joka. Maka dani aga na pura ipegaw. Manang kaya pesak Joka to Israel gangkan na dena gaga ipuata. Na inapadapasa dani kareta pamusuna si bawa tentarana. Na iya to Mesir si bawa sinina tentarana piraw. Ya makareta si bawa makinyarange. Makutoro ya lari na lalun ni to Israel na nadapi ni konrong akemana kuwirina tasi macawe kupihahiro kiolona Baal Sepong. Watuna na ita to Israel makada engkai pirau si bawa tentarana lalungi metaulak de ni na pada mangok bini ku puange na apa pada makada ku Nabi Musa de memang gagaga ku buruka ku Mesir mutiwi ki mati kue pada kesi mage memang imu pasuki pole ku Mesir wasa pura ni pudak ku Mesir makada aja mu ganggu ki apesan ni ipuata ku to Mesir lebih mi puatai na iya mate kue pada kesi Maka ni Nabi Musa ku bangsero. Tenan no, aja mu metau. Ita ni matu asalama kenge yana lengek ko puange. Nasaba yero to Mesir ya muitai maka kuange. De na matu muite pemeng na rapi manandungang. Puange matu mewakko. Na iya iko amakko bawan no. Mak bicara ni puange ku Nabi Musa makada magai mutuli molika suro ni ma penguju to Israel na iya iko akan ni tekemu muak jalokeng iku se na tasie na tak bagi doi matu uwaina kwa mengila lokuita na marakoi maleto to Israel na inapa nak jaloken ni teken na Nabi Musa ku se na tasie na napapole ni puange angi pole ilawe pupu beni maraja yaro anginge gangkan na tak bagi dua ni uwaye marako ni tanai ku tengana tasie na kuniro tanah marakoi lalo to Israel na yaro waye matade pada ni tembo wali-wali. Na yaro tentarana to Mesir ya makaretae si bawa ya makinyarange na lalu ni materu to Israel tama ku tengana tasie. Dan apa makarani puange ku Nabi Musa, ajalo kasi tekemu kya se na tasie kwa mengilesu yuweye sampoy tentarana to Mesir ya makaretaya si bawa ya makinyarange. Lesutongan ni uway na tasie sampoy sinina tentarana pirau ya lalungengi to Israel tama ku tasie. Muise di deto gaga salama, makutoro karetana lolonyarang. Makuni robatena puange ya rosoy pasalama ito Israel pole kuto Mesir na naita nito Israel ta tale ujuna to Mesir kuwirina tasie.
Watuna naita to Israel ako sana puange ya kalaingi to Mesir metaulak de ni si bawa matepek to ni ku puange maku toro kusurona ia naritu Nabi Musa. Urero pada nasaleni to Israel eling nalatu ni ku pada kasi ya sengesing ia monroy ku palawangena eling si bawa bulu Sinai. Na yarawat tue tanggal 10/5 ri ula makaduana nasalaina Mesir. Kuniro pada kesie pada manoko-noko to Israel ku Nabi Musa si bawa Harun. Makada menengi ku bawa ni tanah Mesir na uno puange. Watuta pada tuda 10 manre juku si bawa roti gang kecauta. Ia ke mupasuki kue pada kesie na melo mo munoki na sabak demo laki Andre. Purero jokka ni Nabi Musa si bawa Harun peletukang itu Israel makada. Ia kula buka soy matu muisan ni makada puange tu pura pasuko pole ku tanah Mesir. Na baja kuelei muita ni matapa lebiran na puange. Na sabak na ingkalinga ko manoko-noko. Na sabak niga ya si bawa Harun na munoko ki. Maka datoy Nabi Musa. Kula bukas soy matu na leko juku puange. Si bawa roti kuelei. Muanre gang kamasomu. Na sabak na ingkalinga ko puange manoko-noko kualena. Na sabak niga ya si bawa Harun. Si tongan na tenya idik munoko. Ia kia puange. Labuna na soy, may galak de ni uro tepa kwa kemange. Napapa bajana na, angkana cinokdo kutana ya matuliliengi ake mange. Malajana na yaro cinokdoe, angkana pada sesie paita kutompo na padange, mak berni na mapute. Watuna na ita to Israel pada makadani se dia kulainge, aga yai, nasabak napan na mita akwaro. Makadani Nabi Musa, yanahe rotia na lengek ko puange mancaji Andremu. Makuhe perintah na puange, pulungi yaro, siagi mulle manre, patujutoi si bolamu, tas sek di gomer sek di tau, yana ritu doak bang, si turu egamu si bola. Napegau tongan ni to Israel makuro, engka pulu cede, engka to pulu maiga.